Negociante Emilia Dorazar Pereira informação neva jornalista televisão Timor Post. E a domingo lorong senoloresensia fulan fevereiro tinan rihun ruaro noloresen tolo. Emilia Dorazar neve durante ne fansa sang ia area largo lesidere dehan sito sang idane foi impacto bot basira ne rendimento cada lorong. Me senti triste também, às vezes a minha baloga por um carro de mais. Terus mais foi pang ini dia, só que malah dong bola datang sini sesanya atas saja mais. Terus kami ni untung sedikit loh. Sejelekat itu juga governo sudah apa mungkin por ini. Para kami sudah negara sekarang sudah tanpa sewa musola. Ama dulu kan sekinan foto sesama paling baik. Kami dapat sesama sama senti konten kita, kami untung labaran siap. Jadi sesa dorong kita kami beli, tak kita bisa tolong. Nune hanessa negociante que Emilia Russuba governo pensava que ela normaliza ricas, folha incessante sai macas e mercado relarang. Nia compara rendimento no vesira reta se faz san, tinane menos liu compara rotina koto. Neve lorong ida, bela hetan dolar nolu baleten, agora ne hetan de dolar senolo. Reportagem Jimmy Pires, televisão Timor Post.